Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya dah sampai di stesen Sultan Ahmed untuk menghala ke salah satu lagi Wonder of the World, iaitu Hagia Sophia. Okey, sekarang kita dalam perjalanan untuk menghala ke Hagia Sophia. Dataran Sultan Ahmed ataupun Medani Sultan Ahmed ataupun Sultan Ahmed Square merupakan ikon yang tempat yang kita perlu pergi lah kalau kita ke Istanbul. Kalau kita tak pergi ke sini, maksudnya kita tak sah pergi ke Istanbul. Sekarang pun dah pukul 12.40. So saya kalau dapat masuk ke dalam Hagia Sophia, saya nak menunaikan solat fardu zuhur insya-Allah di sana nanti. Okey, yang di belakang saya pula adalah perkuburan Sultan Ahmed Khan. Sekarang saya dah berada di Sultan Ahmed Medani. Kalau di sebelah situ, ini adalah Hagia Sophia. Kalau sebelah sini pula kita akan tengok The Blue Mosque ataupun Masjid Biru yang terdapat di Istanbul. Berdepannya dengan Hagia Sophia terdapat dua masjid lah yang berdekatan. Satu Hagia Sophia dan satu lagi The Masjid Biru. Okey, jom. An empty street, an empty house I hold inside my heart. I'm all alone, the rooms are getting smaller. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together. Oh yeah. And oh my love, I'm holding on forever, reaching for the love that seems so far. So I say a little prayer, and hope my dreams will take me there. Kalau kita pergi waktu ni Hagia Sophia tengah dibaik pulih. Datang tahun 2022 dulu, nanti lah di sini kita boleh ambil video. Memang cantik lah, dia akan nampak Hagia Sophia ni sangat jelas daripada sisi ni. Tapi saya akan, kalau anda nak masuk ke Topkapi Palace, ini adalah tempat untuk pergi ke Topkapi Palace. Pintu masuk dia. So See you once again, my love. Overseas and coast to coast, find a place I love the most, where the fields are green. See you once again, my love. I try to read, I go to work, I'm laughing with my friends, but I can't stop to keep myself from thinking. Oh no, I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together. Oh yeah. And oh my love, I'm holding on forever, reaching for the love that seems so far. So I say a little prayer, and hope my dreams will take me there, where the skies are blue, to see you once again, my love. Overseas from coast to coast, to find the place I love the most, where the fields are green, to see you once again, to hold you in my arms. okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. So sekarang kita dah queue nak masuk ke dalam masjid untuk menunaikan solat fardu zuhur. Okey, kita sebagai seorang Muslim, kalau kita nak masuk ke Hagia Sophia ni, kita tunggu je waktu nak solat, sebab dia akan tutup 1 jam sebelum waktu solat dan dia akan buka balik kepada visitors setengah jam selepas waktu solat. Jadi kalau kita nak datang sini, kita masuk ke masjid untuk menunaikan solat fardu zuhur ataupun asar ataupun mana-mana waktu lah, kita bolehlah singgah solat. Satu lagi tips, kalau kita nak solat, kita tak perlu queue begini. Kita kena datang waktu fajar ataupun waktu subuh.
Yang tu kalau kita datang awal 30 minit ataupun 1 jam sebelum waktu subuh, kita boleh masuk tanpa queue macam ni lah. Itu yang saya lakukan pada lawatan saya pada kali pertama, iaitu pada tahun 2022, di mana saya tinggal di kawasan Sultan Ahmed. Jadi sebelum subuh je saya keluar dari hotel dan saya pergi menghala ke masjid untuk menunaikan salat fardu fajar ataupun fardu subuh. Okey, alhamdulillah kita dah melepasi security check. Sekarang nak masuk pula ke dalam masjid insya-Allah. Bismillah. Alhamdulillah kita dah masuk ke dalam Hagia Sophia. Bismillah. I'm about to lose the battle and cross the line. I'm about to make another mistake, and even though I try to stay away, everything around me keeps dragging me in. I can't help thinking to myself, what if my time would end today, today, today? Okay, sekarang kita masuk ke dalam masjid. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya dah berada di dalam Hagia Sophia. Saya tengah menunggu untuk menunaikan solat fardu zuhur berjemaah di dalam Masjid Hagia Sophia. Ini adalah Masjid Hagia Sophia. Allahu Akbar. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dah selesai menunaikan solat solat sunat masjid. Sekarang saya dah berada di dalam Masjid Hagia Sophia, tengah menunggu untuk menunaikan solat fardu zuhur. Okey, tips dia kalau kita nak masuk ke dalam Hagia Sophia, sebab dia ada dua kategori. Satu kategori kita kena beli tiket. Beli tiket ni untuk kebanyakan yang non-Muslim lah yang kena beli tiket, sebab dia kena masuk ke kawasan visiting area. Kita boleh pakai selfie stick. Another chance before it's too late, too late, too late. Forgive me. My heart is so full of regret. Forgive me. Now is the right time for me to repent, repent, repent. Am I out of my mind? What did I do? Oh, I feel so bad. And every time I try to start all over again, my shame comes back to haunt me. I'm trying hard to walk away, but temptation is surrounding me, surrounding me. I wish that I could find the strength to change my life before it's too late, too late, too late. Forgive me. My heart is so full of regret. Forgive me. Now is the right time for me to repent, repent, repent.
around yourself. Can't you see this wonder spread in front of you? The clouds floating by, the sky so clear and blue. Planets in their orbits, the moon and the sun, such perfect harmony. Let's start questioning ourselves. Isn't this proof enough for us? Or are we so blind to push it all aside? No, we just have to open our eyes, our hearts and minds. If we just look right, we'll see the signs. We can't keep hiding from the truth and let it take us by surprise. Protect us in the best way, guide us every single day. Keep us close to you until the end of time. Look inside yourself, such perfect order, hiding in your cells, running in your veins. What about anger, love and pain, and all the things you're feeling? Can you touch them with your hand? So are they really there? Let's start questioning ourselves. Isn't this proof enough for us? Or are we so blind to push it all aside? No, we just have to open our eyes, our hearts and minds. If we just look right, we'll see the signs. We can't keep hiding from the truth and let it take us by surprise. Protect us in the best way, guide us every single day. Keep us close to you until the end of time. When a baby's born, so helpless and weak, and you're watching it growing, so why deny what's in front of your eyes? The biggest miracle of life. We just have to open our eyes, our hearts and minds. If we just look right, we'll see the signs. We can't keep hiding from the truth and let it take us by surprise. Protect us in the best way, guide us every single day. Keep us close to you until the end of time. Open your eyes, your heart and mind. If you just look right, you'll see the signs. We can't keep hiding from the truth and let it take us by surprise. Protect us in the best way, guide us every single day. Keep us close to you until the end of time. You created everything, we belong to you. Yeah, Lord, we raise our hands, forever we thank you. Alhamdulillah, selesai menunaikan solat fardu Zuhur berjemaah. So kita ada masa setengah jam lagi lah untuk kita nak ambil gambar ke video ke sebelum dibukakan untuk pengunjung-pengunjung yang bukan beragama Islam. So I know that you could easily take away everything you've given me, and I try to remember not to take anything for granted, 'cause I know that one day suddenly this will all come to an end. So my last wish is for you to be pleased with me. Allah, ya Allah.
sebenarnya kalau kita nak solat di Masjid Hagia Sophia, pastikan kita datang sejam ataupun setengah jam sebelum masuk waktu. Sebab kita adalah masa kita solat sunat, ada video, ada gambar dan seterusnya kita solat. Lepas tu kita ada lagi masa sikit lah, ada masa setengah jam lagi untuk ambil video, untuk ambil gambar, untuk ambil apa-apalah yang kita nak buat di dalam masjid sebelum kita dikenaki keluar untuk memberi laluan kepada pengunjung lain pula yang akan masuki masjid. So ini yang berlaku setiap kali solat itu lah, daripada subuh sampai ke isyak. Tapi Hagia Sophia ni ditutup untuk kunjungan masyarakat umum lepas pukul 5 petang, 6 petang. Dan dia hanya buka untuk maghrib dan isyak untuk pengunjung yang Islam menggunakan solat Hagia Sophia. Okey, sekarang kita dah habis masa untuk kita ambil video, untuk kita berada dalam masjid selepas solat. Sekarang mau dibukakan masa untuk mereka yang melawat masjid dengan menggunakan tiket. So saya dah selesai, saya nak keluar pula, saya pergi ke destinasi lain. Don't let me go astray, cause I need you by my side. I wish to be close, close to you throughout my life. Yeah, Allah, oh Allah, be with me all the way, day by day passes, and I think that my time could be near. So I pray, oh God, let this world be in my hands, not in my heart. Cause soon I'll have to leave it, cause soon I'll have to leave it. Allah, ya Allah, guide me all the way to your Jannah, ya Allah, oh Allah, don't let me go astray, cause I need you. Allah, ya Allah, guide me all the way to your Jannah, ya Allah, ya Allah, don't let me go astray, cause I need you by my side. I wish to be close, close to you throughout my life. Ya Allah, oh Allah, be with me all the way. Allah, ya Allah, guide me all the way to your Jannah. Okey, kita dah nak menghampiri exit untuk keluar daripada Hagia Sophia. Untuk kita, saya rasa saya nak pergi ke Masjid Biru lagi lah, insyaAllah, sebelum saya meneruskan perjalanan ke destinasi lain. Close to you throughout my life, ya Allah, oh Allah, be with me all the way. Guide me all the way, don't let me go astray. Sedikit maklumat yang saya nak sampaikan berkenaan dengan Hagia Sophia ni, iaitu semasa sebelum penaklukan Hagia Sophia, maksud saya sebelum penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Fatih pada tahun, saya tak ingatlah tahun berapa. Hagia Sophia ni adalah sebenarnya sebuah gereja di mana semasa penaklukan baginda, kebanyakan penduduk tempatan Hagia Sophia, Konstantinopel yang beragama Kristian Ortodok waktu tu berkumpul di sini. Sultan Ahmad Fatih telah mengarahkan supaya mereka yang ada di dalam bangunan gereja ini tidak diapa-apakan. Mereka bebas. Setelah kejadian tersebut, Hagia Sophia ini telah dijadikan sebagai masjid. Tetapi di zaman Turki moden, iaitu di zaman Antaturk kalau tak silap saya, Hagia Sophia ini telah tukar menjadi sebuah museum daripada masjid. Dan setelah
zaman moden, iaitu pada tahun, kalau tak salah saya, pada tahun sebelum Covid lah, pada tahun 2018, Presiden sekarang iaitu Erdogan, barulah Hagia Sophia ni dijadikan balik sebagai masjid. Sebab tu kalau kita sebagai seorang Islam, Muslim, untuk datang ke Hagia Sophia, kita bolehlah menunaikan solat fardu di sini. Dan kita tak perlu beli tiket. Kalau kita buat kunjungan selepas waktu solat, baru kita kena beli lah. So sekarang saya pula nak menghala ke satu lagi destinasi yang betul-betul bersebelahan, berhadapan dengan Masjid Hagia Sophia, iaitu Masjid Biru ataupun Blue Mosque. Pada masa kunjungan saya sebelum ni, pada 2022, Blue Mosque ni dia ditutup untuk pembaikan ataupun pemulihan. So sudah dibuka untuk kunjungan publik. Kita boleh solat di sana, insyaAllah. So jom sama-sama saya bawa anda untuk kita pergi menunaikan solat sunat di dalam Masjid Biru. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terseker Ederem.